Kapanyausan para ka rin kakasal. Arnie Beltran, 41 years old. Manok nangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Wilfredo Beltran at Melda Brobedillo. Makatalagang kasal kang Melissa Asidao, 29 years old. Manok nangan San Pedro City, Laguna, anak ng Roberto Asidao at Jenny Mojares. Luigi Rafael Maipit, 31 years old. Manok nangan Grand Palacio Residence, Eastwood, Quezon City. Anak ng Enrique Maipid at Maria Nonita Navarro. Makatalagang kasal kang Jean K. Bulaon, 31 years old. Manok nangan Concepcion Lubao, anak ng Diosdado Bulaon at Lourdes Beltran. Russell Estupigan, 24 years old. Manok nangan Santa Catalina, Lubao, anak ng Reynaldo Estupigan at Nelisa Estupigan. Makatalagang kasal kang Maureen Garcia, 21 years old. Manok nangan Santa Catalina, Lubao, anak ng Manolito Garcia at Marie Garcia. Michael Songko, 25 years old. Manok nangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Jose Songko at Lily Horona. Makatalagang kasal kang Karen Sharon, 25 years old. Manok nangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Jesus Sharon at Milagros Manalo. Mark Justin Matias, 26 years old. Manok nangan Santo Tomas, Lubao, anak ng Joseph Matias at Emiliana Manuyag. Makatalagang kasal kang Mabel Ann Molano, 27 years old. Manok nangan San Juan Nepomuceno Betis Guagua, anak ng Manuel Molano at Lolita Laksamana. Paul Acordon, 27 years old. Manok nangan San Nicolas II Lubao, anak ng Daniel Acordon at Elena De Leon. Makatalagang kasal kang Carmina Lugtu, 27 years old. Manok nangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Arnaldo Lugtu at Gina Montemayor. Nungatin pong tututol o sambagal kareting kakasal, malyari pong ipabaluta na mo king opisina ng parokya, o derecho tana mo po king kayakatang pari. Dakal pong salamat. Maya paabak po, at syuta ng ngeniking, 30 ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Iyabetala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones, ding balang metong kaya katamo, bilang kapuryan at kapasalamatan king Gino. Antimorin, iyabetala ka ring panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilog ayato, asasaw at magmalasakit kaya katamo, kaniting pandemya. At ding sablang masakit, ami apektuan na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdaon kapasalamatan, kambeda ring karelang pamilya. Pepito Pangan, Joseph Manasan, Perlita Tamayo, Doktora Edna, Mr. and Mrs. Herme and Susan Juan, Mrs. Elizabeth Kembao. Para king birthday dari, Rosalita Puno, Lita Puno, Arnel Delfin, AC Bartolo. Antimurin po para king special and pension dari, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Edward Lindon Roncal, Olivia de la Cruz. Para king malaguang kapaldanan ng Cindy Salonga, iyabetala naman po ko rin panalangin tamo, ding kaluguran tamong mayango nabie,
lalong-lalo na Valeriano Puno Jr., Nestor Camacho, Zenaida Diaz, Chance Marie Merano, Emigdio Lingad, Antonio del Rosario, Bienvenido Limson, Renato Jeronimo, Mario Habola, Efren Bansil, Angelita Atienza, Venancio David Jr., Bartolome Sadsad, Abigail Pare, Andy Arcilia, Rodolfo Viola, Jose Cordero, Generosa Cordero, Dominador Parin Sr., Alex Parin, at Dingmaldang Kaladwo, King Purgatorio. ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan kinatang Yesu Kristo, lugod ng Diyos, sa ting pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keko antimurin. Kapatid si Siyantala ni kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ita mga po. Magumpisal ko ng Diyos sa may payang totoo at kay kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at may ilawang kakulangan. Uli nita'y panikapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sa Anghel ang Pansanto, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo baging Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakadulwa nakatama at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, indala nakatasan na king bilang angga. Amen. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakadulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo.
pami, pagnasan mong akatag mo miya, inganak mo kitik sulip, bilang kayantabe miking biye. Papanatilyan mo king parating makasadya at masigasig, makibat king lugod na, ayalok na kay kami kaniting Eucharistia, king kayang pamamatawad, karing kasalpantayanan king biyeme, karing kapalyarian king biyeme, karing kekang kapatad at pagkatiwala na kay kami. Pustan mong yaw ing maging kapayapan mi, karing kekeng kaligaligan, ing tulami, ang giyang potang daralan keng kasakitan, ing biyemit ligaya, lipat ning kamatayan. Pustan mong paluba na kami, kingalang kupas mong bangketi king tula, uling ing ginumi, manggaman kingalang hangga. Amen. Pamamasang king libruning, kabiasnan. Ing kabiasnan, mas lagya, eya mangulimlim, ditakman. Ding malugod keya, malagwareng atuklasan. At akakit deng agad, ding magdulap keya. Ding mag-inbut keya, malagwanong panusigan. Pakilalayang agad, karelangan. Manaya kang maranon, at eko misakitan. Dasnan mo ning makalukluk, king tukuran mong eran. Isipan miyamu, lubos mo ning atalastas. Abangan me ing kabalisan lub, mabating keko. Ing kabiasnan mismo, luluyon yang manintun, karing matangpang tanggap keyo. At malugod yang papakit karelo, king pamaglakad da, asa lubunganongan, busal ning pami, isip-isip da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing kaladwa ko, mawayake ka, o Ginoo, kakong Diyos. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Ginong kakong Diyos. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tapat da kang pagdulapan, ing mabilog kong pangataw, mawaya keka, ing kaladwa ko, manangimpanya keka, king melangi at mga batak agapun, mawa keka. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Ginong kakong Diyos. Pahintulot mo, ing akit dako, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, sikanan mo't upaya. Ing lugod mong alangkupas, mayap e palak kening biyeko, inya pupurian dako. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Ginong kakong Diyos. Pasalamatan dako, ke kabaning biyeko, at manalangin ko keko. Ing kaladwa ko, kumabsiya, antimoning ating piyesta, dalitananda ka karing mga sayang kanta, ning kapurian. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Ginong kakong Diyos. Gaganakanda ka, kabang makakera ko, kilubning kabukas, ika ing isipan ko, uling parati mo kong sasawpan, king lilong ding pakpak mo, karing masaya, dalit ko. Ing kaladwa ko, mauyake ko, o Ginong kakong Diyos. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Kapatad, burimi nga baloyo, ing katutuan, tungkol karing mga matena, banay kayo lungkot,
ang timuring taong alang kapanayan. Maniwala tamo king meteya Isus, at sinubling mebye. Inya, maniwala tamo ing pasublian nala namang miening Diyos. Ding sablang mete, amanalig kang Jesus, ban iyabi nala, kaya. Itiya ing turuning Ginoo, asa sabyan mi kay kayo, datang yang pasibayo ang Ginoo, at itamong mabiepa, kingaldo, adatangan nakatamo. Etala labisan, ding mga matena. Kulda siyang iba't banwa ang Ginoo, kayag naning siwala ning anghel, amamaos at mumutos, at ning tiyok ting trompeta ning Diyos. Muna na lang subling mi, ring mga mate, aating kapanaligan kang Kristo, kay bat nanita, itamong mabiepa, iyukiat nakatamo king biga, at iyabi ka ring pipasublian ng mi, bansa lubungan taya ing Ginoo, king banwa, at kanita, akayabi taya ing Ginoo, kapilan man. Inya, may papamatula kayo, king metong at metong, kapamilatan daring amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po, igmayap abalita. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin. Pami pasyag king maya pabalita ag pangkang Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus selitane iting talimhaga karing kayang alagad. Ing kayaryanan ing banwa, apakiwangas me king antikaniti. At ing apulong dalagang linwal, bansa lubong king lalaking kakasal. At inyang daralang sulu, ing balang metong karela. Ding lima karela, mangmangla, at ding lima naman, maiisip la. Ding limang mangmang delarala, ding karelang sulu, dapot ela migbakal laro. Dapot ding limang maisip, bigdalalang aliwang laro, bukod ketang atsu karing sulura. Mayan talaya ing lalaking kakasal, king kayang panyatang, inya ikwarang mitundo ring dalaga, ang gaking mi patudtudla. Dapat inyang kapitangan ng bengi, meramdam ing kulisak, o inina ing lalaking kakasal, lumwal na kayo at salubungan niya. May gising la ring apulong dalaga at inayos dala ring karelang sulu. Ngara ring limang mangmang, karing limang maisip. Ida kayo kami, karing kay kayong laro, uling matadala ring sulumi. Dapat ngarang may kibat, bagkang makagyo kay katangan. Mayapang munta kayo sa guli, karing tindahan, at sali kayong para kay kayo.
Inyalinwan na rin 5 mangmang bansaling laro. Kabang alalo, dinatangya in lalaking kakasal. Ding 5 dalagang maisip, makapanaya at makasadya, may lawas ng linob king lugal ning kasalan, kambe ning lalaking kakasal. At misaraya ing pasbul. Kay ba't nanita dinatang laring 5 mangmang adalaga, gino-gino ibukratsepo ing pasbul, ngarang kukulayit. Dapat nga nang may kibat karela, makanano king ibuklat, era kayo akikilala. Nga kuwari, nga nang memo po si Jesus, maglame kayo, uling ayo baloy ngaldo, niing oras. Mayab ng balita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Misa na yeldo, kitang itong parokyang pagsilbihan ko. Manakat kaming mag-MDC. No? Taga kalupad na rin kay ngarap. Magsilbi kayong pamagkomunyon. At ikay may itong pintalan, may itong yung supervisor at tinakat miya. Pikibat na nga na mo, nga na, bisa kong magsilbi, bakit ali? Pero uling bisi ko kayong obra ko. Eko buring tangwanan ko yung obrang yan. At kay bat eko dedicate ang sarili ko. Marine ko kay nga pang Ginoo. Manaya ko ana mo nga na pagtsagan mo ko, pila na mong banwa, pata mag-retired ko, kanita ako magsilbi. Okay? Sa tingin pamalak na. No? Mirasit ang panahon after more than 2 years, mag-retired siya. So, pintalan pinipintalan naman, hagkatan miya. At pasibayo, may beg off ya, uling dakalya pa kanos, arrange sa nung nanunanong dapat ng sikaswan, king kayang retirement. After a few months, belikan miya, may paintagon kano, inakaderening bayong menalakada eskwela, gawan ding something like advisor or what, no? So, ditak na mo nga, ditak na mo. Siguro mapila na bulan, kay ba't may ang tauling pintalan, may atakiya at meteya. May atakiya at meteya. Ating metong writer, Scottish writer, yung lagyo na James Barrie. James Barrie. Ito niyang kasabihan nga na, the most dangerous day in man's life, the most dangerous day in man's life is when he discovers the word tomorrow. For on that day, he learns procrastination. Procrastination, ya pinitang pibukas-bukas mo ing sabla. No? Itang sa tamong manyana system. Manyana system. Pibukas-bukas mo. Itang dapat mong gawan ngeni, no? Pibukas-bukas mo. At kasdan mo yung masakit, potang itang bukas, enemiras. Itang bukas, enemiras. And you lose a great opportunity king biyemo at na magbalik pang pasibayo. So, oining meto nga maulagang burinang ipasyag ng Ebanghelyong may basang ini. Tungkol ya karening meto niyang talimhaga tungkol king kayarian ng Diyos. Apakiwangas me antikaniting istorya. Dimdam tayong Ebanghelyo, apolong dalaga, may atasan manaya, king lalaking kakasal. Ausan dalang bridesmaid, no? Actually, bridesmaid, no? At kitang panahon na ito, king tradition in Palestine, din kakasal kanta usually malilyari itang bengi. Kapitangan bengi, no? At atin lang proseso, atin lang paralan, atin lang kultura,
tilang cultural way of doing it. Ya pinitang bengi, pagsadyan din kasal, actually, then in kebabaynan, that very day pa, magsaya na la. Hanggang ang datanging lalaki, then yung supposed to being babae, abayan de, magprosesyon la. No, something like, badamo entourage siya, pero uling bengi, magdala lang sulu. No? Potang datanging lalaki kanita, sa ganandere ng babae, kay ba't nakita ni ing babaeng kakasal? At dalane, usually ing kasal magagawa kitang balena ning lalaki, tatang na ning lalaki, karin gawa ning kasal. Putang karasta ka rin, then ing maids, bridemaids, manerak la, dancing la, hanggang yamadda itang kanilang sulu. Ha? At maragulyang, kahit it is an unpardonable nga napin, it is unpardonable, itang kapatawad nung ing meto nga mayagkat a bridesmaid kagisan na niyang laro bayo pamiras itang mitakdang kasalan. It is unpardonable. Nabala mo katanggap-tanggap dapat pigsadyan nung miyamasama si special yang aldoy kasi katang minunang panahon ing kasalan ordinaryo mong selebrasyon. It's a big deal, kerela, no? Nya dapat pagsadyanda at talagang pagfiestandang karagulan. Potang lilob na yung lalaki kanita, po yung babae, magsimula yung kasalan, isarading pasbul at alanang milob. Latecomers are no longer admitted. Ya pining karelang tradition, it is their tradition. Nya damdimdami kayo ng Ebanghilyong may basa, dining limang mangmang adalaga, migdalang extrang oil. Dining limang mabiyasa, migdala lang extrang oil. Yan datang ing lalaking kakasal, no? Actually, ilangan, may patudtudla May patudtudlangan. May patudtudla. Inyang migising la, dening suluda, dening mangmang, undap-undap na lamo, uling kagigisan na lang laro. At manyabad lapin kanining may extra laro. So, mag-refuse la uling, makagyo. Baloy naman, siguro nga na mo, no? Dakal tamo pa gawan. Isindyantala, makabayang lakaran, karas ka rin, tumerak la pa, na dapat makasindila rin kanilang sulu. So, may pilitan lang sali. At nang milyari, king kanilang pamanyalid, dinatanging lalaking kakasal, dinaretsula, may lakwan la, rening 5. Anyay niyang katukla king pasbul, para palubandala, yung pekiba na era ko kakilala. Dumayo kayo. So, making katanggap-tanggap. No? Huling latecomers la, may admit. So, ining Ebanghilyong may basa ngayon lalarawan na kay katamo, ing panyatang na ning Ginu, the second coming of Christ. At may paintago nung pansin nyo, dening mapila na aldo, no? O pila-pila ng weeks, no? 2 weeks siguro, within 2 weeks. Dening Gospels, tungkol langan keng pamamupos, kapupusan. Uling, mamupos tamong kalendaryo na, o yung liturgical calendar, tamo, mapupos siya. No? Keng 34th Sunday, Sunday after this coming Sunday yata, yapining Christ the King, no? November 29, something like that, no? Yapining Christ the King. At kay bating Christ the King, magsimula tamo ing bayong liturgical year. Anya, mamupus tamo keng katang liturgical calendar, anya, ding istorya, ding ebanghelyo, makaparikila king pamamupos. Kuling, yung katamang liturgical calendar, may balangkas siya, not chronologically, not ayak pang king time, no? Year, month, year, day, month, and year, no? Ali, ayak chronological. Nune, salvific, salvation,
tutukyaning salvation history from the birth of Christ until the second coming of Christ. Yapin niya ning pangabalangkas na ning liturgical calendar tamo. So yapin ning ending supposed to be, chutam king panahon na ning ending niya magpupusya. At kaniting ending adwang baging papasyag na kay katamo, king ilisaw santayang suddenness and preparedness. Suddenness and preparedness. Ito bang mabilisan at kapagsadyan. Mabilisan at kapagsadyan. Mabilisan uling ing panyatang na ning Ginoo alang makibalo nung nino. Alang makibalo. It's like kamatayan, death. Tamo predict in kaya katamong tunay kamatayan. No? We can never tell. Ang yang may sakit kang, may grabe ka. Ka makasigurado nung kapilan ka mati. Ka makasigurado nung kapilan ka mati. No? Alang makibalo. So, pati dyan, ing ending, kawangis na, ing kawakasan, ing panyatan ng pasibayan ng Ginoo, alang makibalo ang kiyang nino. Ing mawala ka, makasadya ka. Dapat, ing balayo, king kaya katangkaranasan king biye, dakaling kapanayan tamo. Dakaling kapanayan. Dakaling pamanaya, dakaling pamanayang karanasan. Panayan mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Panayan mo yung magbalik yung asawa mo. Panayan mo yung may bayiting anak mo. Panayan mo yung graduation mo. Panayan mo yung aldoning pamakisawa mo. No? Then yung aldong arete, tamo makasigurado. Pote na datang yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Pote na yung magbalik yung asawa mo. Pote yung anak, potang makikuan ka, may bayit yung anak mo. Potang may bagsak ka king examen, may pasar, ka mag-graduate. No? Ala kang kasiguraduan, king katang kapanayan. Dapat ing kapanayan, karing anggang kapanayan, ing kapanayan ing panyatang ning Ginoo, yang ating kasiguraduan. Yang ating kasiguraduan. Oneng, ing uncertainties tamo, nung kapila niya datang alang makibalo. But there is an assurance, datang ya, datang. Nung kapila niya tabalo. Yang bini. Ating importante, datang yang mabilisan kaya tamo balo. Nung atatandaan nyo yung may makboging pinatubo. May makboging pinatubo, no? Alang makibalo nung makanano ita. Alang, tamo makasadyang may masamas. Adepin takalaring may nga sa lawla. Dakaling kabiyaya na may sa lawla. Dakaling biye may nga sa lawla. May nga mate. Dakalang may nga biktima. Uling, mabilisan. Mabilisan. No? Alang talagang kapagsadyan. Nya, dakalang may pahamak. Mabilisan. At kapagsadyan. So, yung panyata na kikatamo ng Ginoo, mabilisan. Ating importante, ating kapagsadyan. Ating kapagsadyan, balo tamongan, nung nano'y dapat tamong isadya, yung pining katapatan tamong king Ginoo. Tutupad ka rin kayang kautusan. Makipagobra kaya. Makipagobra kaya. Many times sasabihan ko, tamong tao, maninaya tamo, tama na yung matudtud. Tamo manayang kabud na alang gagawan. Nung matudtud ka man, at least makasadya ka. Kalupad na rin dening limang mabiyasang bridesmaid. May tudtud la, manyaman la tudtud. Pero uling makasadya la, komportable la, king karelang kabilyan. In fact, ing panyatang nakikatamo ng Ginoo, nung pitutuliran mo, may pinangawasan tamang second coming of Christ, it is festive. Masaya. Magdalayang saya, magdalayang tula, magdalayang bangkete. It's like a wedding celebration. Kita kasing manunang panahon ng wedding celebration, pining peka masaya, kasayahan kitang panahon na ito. Uling mo misa na yaldo. Sometimes it takes 1 week in celebration na ning kasalan. No? 1 week, meron sita. At ing gastusan, pining buong community, yung may gastos. Buong community. They can afford. At magsayala. At sabi niyan, supposed to be, ing panyatang naninggin.
magdalay ang saya. Tamo dapat tatakot. Potang kasing malilihar potang pisa sa benda na, ay mapupus na yung yato. Yapi na yung sinyalis ini, dakal na nga atinang may dumang klaseng kalamidad, yung mga palyari, ayun, albog, etc., gera, makatakot, no? Itang potang i-portray tayo, makatakot. Makatakot supposed to be makasaya. Uling, yung panyatang na ning Ginoo, magdalay ang kaganapan king biye, ganap aligaya, ganap atula. Malungkot siguro magdalay ang takot, karetang yung makasadya. Karetang yung makasadya, magdalay ang takot. Balayo, kayong karanasan ko, kayong bilang pari, patang mamunta ko rin masakit. Nga papansingan ko, detang tawong, may sanay kay nga pong Ginoo. May sanay kaya. Potang balutan ng atsuno king kamatayan. Malungkot lang. At yung mo yung malungkot. Labisang edako pakirapan. Labisang mangumpisal. Tatakot lang. Tatakot lang i-confront na ni nga pong Ginoo. Huling elasanay king nga pong Ginoo. Mas dakalitang takot da. Luntoy ang makatakot nga pong Ginoo. Uling, kakilali nga pong Ginoo. Balari nga pong Ginoo, maing Diyos tamo, balara, malupit siya. Anya, ting malyari ka, tatakot lang. At man bisang makirap. Sometimes man bisang mangumpisal. Uling tatakot lang. Tatakot lang marap kay nga pong Ginoo. There is fear in them. Niya pinilabisang mangumpisal. At bisang mangumpisal, labisang pala niya, potamatela. No? Atintang maling katurwanan at akasanayan na ting mamamate, patse malalanyanam, pateng lanyan nala, bala mo mamamate nala. O gyang ko lalanyan, mamamate la. Maya pa rin aluwang lalanyan ko, isang kay kakabala pabi. O di naman naliwa, anyapin may saning patseli na niyan mo na matene. O rugo, potang puntalan ke, at lunya ang pangisnawa matene. Betong niya ang bulating magpirma matene, potang puntalan me. O niya potang kay mateya, o mamamatene potang ausanda karugo. Kanitara pa mo, potang mamamatene nga alunya pangisnawa, kanitara karuguwag kat. Anya potang kay mateya, balada ragu, ing lanyay ang makamate. Which is not. England actually, it's not for the dying, it's for the sick. Primarily for the sick, not for the dying. No? Nya dapat masakit la pa, baka ayan tabayanan mo lang. And sometimes, ulin na nila niya, kakabala pa biye. May kaka-extension la. Uling may papasno la, may papayapa. May lalakoy tang stress na. May lalakoy tang karelang mental, spiritual, and emotional baggages. Potang malanyala. Magdalayang di actually. No? So, yapining meto nga mawalagang buri ng ipasya kaya katamo ng Ginoo. In suddenness and preparedness, king panyatang nakikatamo ng Ginoo. Dapat tamong pagsadyan. Tamo, pibukas-bukas. Otherwise, tomorrow may not come anymore. Milako tamo pagkakataon. Ban magobra. Ban, ingkakatang preparedness sa pining, aktibo tamong pamagpartisipasyon king obra na ng Ginoo. Many times I've been saying it. Uling, yapininiing metong ng kabaldugan ng binyag. Ing sakramento ng binyag, mekidaketa. Tinggap tayo Kristo king bietamo. Okay? So, mekidaketa mo king kayang obra. Mekidaketa mo king kayang misyon. Anya dapat aktibo tang magpartisipasyon king pamagobra, king obra na ng Ginoo. Anong ali? Alatang dake king tagumpena. Alatang dake king tagumpena. Uling etamo mekipagobra kaya. Anya yung pamakipagobra kaya, betong yung maulagang bagay. Anya apansin nyo, no? I've been saying it many times at remind kayo, anya king parokya at nakarakaling ating mayroong organisasyon, ating awsan tamong ministries, ating awsan tamong apostolates, no? Minister, bawa ring ding mamasa, ding EMDC, ding Azarets, no? Ding King Music Ministry, no? Ding Nights, putang anak la.
King apostolates naman, atin tamang family and life apostolate, atin tamang catechetical apostolate, atin tamang youth apostolate, ating biblical apostolate. And then ating organizations, ating Legion of Mary, ating CWL, ating apostolado ng panalangin, and so on and so forth. Bakit? Ban may kapagkakataon na ring parokyano, makipag-obra. And these are situations wherein you can join na makapakipag-obra kayo, aktibong magpartisipasyon, king obra, king parokya. Ban may kadake kayo, king obra na ning Ginoo. Ban may kadake kayo, king kayang tagumpe. Otherwise, nung maninaya kang alang gagawan, makatanga, alang malyari ka. Manaya tamo, king panyatang na ning Ginoo, aktibong magobra at magpartisipasyon. Etamo makatanga, etamo kabud na maninton grasya. And I have been saying this, I keep on repeating it. Ing miliyari kasi kaya katamo. Ang katana kitang tatanggap grasya, mga ding magrasya, sopan mo ko Ginoo, may grasya. Pata may kakagrasya ka, nakakapagmaragul. Ay, kaganakanan ng Ginoo ka na ako. Ay, among kaganakana, ala ko atang ginawad, ay, nabinye ka na ako. Kaganakan ng kaganakan ng Ginoo. Kaluguran na akong kaluguran ng Ginoo. No doubt about that. Talagang kaluguran na katangan. Hita mo nga kaluguran na katangan ng apong Ginoo. Alang duda kanita. Poreng kutang. Antay kaliguran miya. Antay kaliguran miya. Ha? Tanong pekibat mo kaya? Hanggang mo kitang kabun na ka, manayang grasya. Antay ka. Nano nang depatan mo para king Ginoo? Nano mo nga sabi mong depatan mo, king Ginoo? Sinakripisyo mo, banapatunayan, ing tutumeng kaluguran. Nano nang depatan mo, king Ginoo? Nano na? At tinakang depatan para kaya? At tinakang sinakripisyo para kaya? At tinakang pipawasan, pipagalan, king biyemo para kaya? Ban patunayan ing kaluguran miya naman. Eh, piniting problema tamo. Pining maragul tam problema ito. Biasa tamong lalapit kay ngapong Ginoo. Kikilalanan tayo ngapong Ginoo. Not because kaluguran tayo. Nung uling kailangan tayo mo. Lalapit tamo uling kailangan tayo. Mga di tamo uling kailangan tayo. Yan pining malilyari kaya katamo. Yan pin alatang partisipasyon kay ngobrana. Karakaldang Kristiyano, 80% karing Pilipino, Kristiyano. Bininyagan supposed to being Kristiyano. Pero nang malilyari kaya katamo. Kaya katang Pilipino, nang malilyari. King biyataw mo king kasalukuyan. Maging top-notcher tamo king crime. Maging top-notcher tamo king corruption. Yan piniting malilyari kaya katamo. Making popular tamo king Middle East, king kapanakawan, king illegal drugs, king prostitution. Yapin yan ang kaya katang kasikatan. Yapin yan ang adwa na kaya katamo ng Ginoo. Yapin yan ang kabalduganan ng maging Kristiyano. Yung masakit, may binyag tamo. Alatang gagawan. Alatang gagampanan na obra. Tamay kidake king mission ng Jesus. Anyapin, potang magminyag ko, maminyag, no? Kaya, balang panandaman ko kayong puso ko. Ela kasal deng pengari dareng pabinyag. Nang expect mo karela, ituro deng anak na, king masante nga pupuntalan, ela mismo, ela kasal, ela paniwala ni sakramento, kaya ba't yan laman biyasang mga di? Nanong malyari ka rin ng pepabinyag ng anak? Nanong gampanandang responsibilidad ka rin ng anak? King lagyuna ng karelang kasalpantayanan. King lagyuna ng karelang pangabinyag ng karelang anak. Ila mismo lalangayin dyan king kasalpantayanan. Nanong ekspekta mo? Balang panandang mo. There was a time, lima lang bininyag ko. Metong man karela lang kasal.
Kay ba't binyagan mo yung anak? Nano nga pala ning anak? Ketang binyag. Di ni mismong pengari. Mabibiyalaking pamikasala. And then don't care about it. They don't care about it. Dalang pakialam. Nilamang kasal. Nanong iturod na ka rin anak? Baliyo, ito yung mawalagang bagay, dapat tamong pigunaman. Kaya po niya katamong misyon. Nung makanantalang sopan, gisingan, dining kapatad mo. Kilalanan da, yung kabaldugana, ng kanilang pangabinyag. Yung kabaldugana ng pamananggap kang Kristo. Sa pating kabud na kamanguros. Sa pating kabud na kasisimba, pangadi na kang pangadi, na nakamanggagawan. Anting partisipasyon mo para kay misyon ng Jesus. So, ining meto nga paganaka kaya katamo, ing pinandit iti. Meto nga maulagang pinandit. Bangisi nga nakatamo, pilubluban ng Ginoo. Pagsadyan tayo yung panyatang na, nung pag nasantamong misa na yaldo, kaya tayo, king kayariana. Nung pag nasantang misa na yaldo, kaya tayo, king kayariana. Sana, miraras kay katamo, itang meto nga maragul at trahedya. Larawan king ebanghelyo. Potang kakatuktamo king pasbol. Pota pagiba na kay katamo, ning manibala king pasbol ning kayarian. Era ko balo, dumayo ko kanako. Era ko kakilala. It is the most tragic event ting Vietnam. Potang payalya na katamo, king kayarianan ng Ginoo. Sorry nga na, I do not know you. I do not know you. Sana yung malilyari kay katamo. Amen. Bendisyon na kayo ng maipayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, itamong ampo. Sa salpantaya ko, king metong a Diyos, ipang lupos mayupaya, mengawa king banwa ampon niyato, king sablang mayayakit at mayayakit. Aking metong a Ginong Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibait king igpa, bayo pa king sablang panawon. Diyos iba't king Diyos, sala iba't king sala. Diyos sa totoo, iba't king Diyos sa totoo. Mibait megawa, kayagom king panga Diyos ng igpa. Aking kapamilatana, megawaing sabla. Ingulitamong tao, at paulining pangakabusta mo. Tinipaya iba't banwa, at may katawan niyang tao, dalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuyaking krus, paulita mo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato, dinasaya, meteya at mikutkot. At sinubli ang mebye, king katlungaldo, agpangking ula ring kasulatan. At minukit siya banwa, makaluklok, wananingig pa. Pasibay ang datang mitmong ligaya, ban mo kung karing mabye, ampon may nga mate. Ating kayang kayarian na lang kapupusan. Sa salbantaya ko, king banal na Espiritu, Ginoo at babye-bye, amenibat king igpa, ampon king anak. Akambiling igpa, ampon king anak. Miyagnan mi sa samban, ampon mi paligayan. Menas bukya, king kapamilatanding profeta. Sa salbantaya ko, king meto nga kapulungan, banal, katolika, at apostolika. Papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miring mete, ating biedatang ay langangga.
Amen. Manalangin ta, king Ginoo, para karingat po salta mo ay makasindi sulo para king panyatang ling Ginoo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pagkaramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing tulara, mitdana, uyab ning kabiguan at kalungkutan, baning Ginoo, sindianong pasibayo ring sulura, at tayra na lo papunta, king bangketi ning metong alalong masayang yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing kapanayan da, mitdana, uyaw lipning kelang hustisya at pamanyakurak. Baning idong, sindianong pasibayo ring sulula, at tayra na lapayin turo, king bangketi, ning metong abayong yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing lugod da, mitdana, kapamilatan ning sama, at pamisalungat. Baning Ginoo, sindianong pasibayo ring sulura, at tayra na lapapunto, king bangketi, ni metong amaygit maganakang yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kasalpantayanan do mitdana, at para karing kakapkab king maralumdum. Baning Ginoo, sindianong pasibayo ding sulura, at tayra na lapayin turo, king bangketi, ning metong ayato na ning Diyos. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing serata mato, at matutod na king kamatayan. Baning Ginoo, sindianong pasibayo, ing kiyakatang kapanayan, at tayra na lapayin turo, king alanganangga ng kari na ning Diyos. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pagdiyos sa Ginoo, tiran mo kayangan, kayang dalan painturo, kang bangketing alang kapupusan. Anong no kaya makasudo, king tulamang alang angga. Amen. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang aming kalooban.
Nuleng tayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, making katanggap-tanggap arapaning Diyos upang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eucharistyang papasyag may, ing kamatayan na ning Ginoo, tanggapan mo ring ayampang may, at sapan mo keng tuki kayang bit mong lugod, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ginamanatili kaya kayo, At keka antemorin, itas yula ring puso yo. makatasno king Ginoo, Masalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunay ping karapat dapat at matulit yung pasalamatan da kang parati numan karino ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya. At suke kay kaming pangayatsu, pangimot at pangataw. King pamibiyebe may waldo, daranasan may ingke kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyenen ingke kang anak, ing banalay espiritu. Bilang mo munang bunga babiyagaransya, king akayabe mo kami king siping na kapilan man. Ulinita kang bering sa blangkor ring anghel karin banwa, darilod may ingke kang ligaya, lain makebe alang tuk ng babe kapurian keka at ngaming ang kakanta. Sa blang kabanalan, nuli ni tayo panigapumi. Itugtog may espiritu man tumayong titipang ambon kadating ayon may, ban pabanalaan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan may pa kanitang benging may panganyayaya, bayan ako sa loob dinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinwa ng tinape, pero pasalamatan ako, pirason at binyan ka rin kayang disipulo at nga na, kuna niya iti kayong anak kananya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyan ka rin kayang disipulo at nga na, kuna niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indayan ning bayot talang hanggang tipan, ami bubo para kay kayo at para ka rin sa belang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayan. Hanggang
pangasabi ng mebye. Daraon miya kaya kay ting tinapening biye ating kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kimabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ding sa blang Obispo, pari Diakono, at din sa blang susuyo king banala kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming minunanang pepainawa king pihong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mo at din sa blang mayangon na beking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambining mo na Virgen Maria Indoning Diyos, kambining San Jose ng esposo na, kambiring mo na apostol San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiring sa belang banala may biyebe kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panahon. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ibang mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kaya kay sa belang tangalan at ligaya, manggaman king langangga. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig, pakaring amanong tiro na kikatama na yung Ginoo. Sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan at may kabis kaming alang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatan namit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling keka ing kayarian at ting kayupayan at ting ligaya, manggaman king alanganga. Pag naming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babaya ko kay kayo. Kamusta na babalik na kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabes sa kapilan man kay kayo. At keka antimorin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong.
Cristo yung kodero ng Diyos, yung milalokay yung kasalanan ng yato, nung na rin mayawos king apuna ng kordero. Kinay ko rapat dapat pabalawos ka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Ginoo king Eukaristiyang pagkasaluban mingeni, babayo mo yung biyeme, kapamilataning kay kang Espiritu, taptan mong masolong sumulong yung biya mo, karing puso mi, at papanatilyan mo kaming tapat keka. Itiadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ni Ing Horacio Imperator. Sagli mo. Pangadyan tayo pa yung panalangin para karing miyang ubiye. Manalangin tamo, O Diyos, sa ipami, inugod mo, miraras, karing mabiye at karing mete. Pasalamatan da ka, king maragul mong pakaluluwa at lugod. Sinesemeng pamilya ami, kaniting lugod mo. Ating lugod mong alang kamatayan, iya intayid mi, karing kapatad ming mayang ubiye. Pasalamatan da ka, king aldo iti, para karing sablang mayang ubiye, ming pengari, kapatad, kamag-anak, at sablang tinapat mayap ke kami. Tagapan mo sa nating panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Litanya para karing may ang ubiye. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakaramdaman mo kami. Kristo pakapakirandaman mo kami. Joseph pangatsubanwa. Ibiye mo ipakalulo mo karing kaduwaring kekeng mayangon na biye. Diyos anak ameng abos king yato. Ibiye mo ipakalulo mo karing kaladuwaring kekeng mayangon na biye. Dios Espiritu Santo. Ibiye mo ipakalulo mo karing kaladuwaring kekeng mayangon na biye. Santa Trinidad, metong a Dios. Ibiye mo ipakalulo mo karing kaladuwaring kekeng mayangon na biye. Santa Maria, Ipanalangin mo la. Santang Induning Dios. Ipanalangin mo la. Santang Birhen, ding sablang Birhen. Ipanalangin mo la. San Miguel. Ipanalangin mo la. San Gabriel. Ipanalangin mo la. San Rafael. Ipanalangin mo la. Ikong sablang anghel at arkanghel. Ipanalangin yu la. San Juan Bautista. Ipanalangin mo la. San Jose. Ipanalangin mo la. Ikong sablang banal, a patriarka at propeta. Ipanalangin yu la. San Pedro. Ipanalangin mo la. San Pablo. Ipanalangin mo la. San Juan. Ipanalangin mo la. Ikong sablang banal ay apostol. Ipanalangin yu la. San Esteban. Ipanalangin mo la. San Ignacio. Ipanalangin mo la. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo la. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo la. Santa Lucia. Ipanalangin mo la. Santa Barbara. Ipanalangin mo la. Santa Catalina. Ipanalangin mo la. Ikong sablang banal na martir. Ipanalangin yu la. San Fernando. Ipanalangin mo la. Santa Teresita. Ipanalangin mo la. Santa Teresa ng Calcutta. Ipanalangin mo la. San Agustin. Ipanalangin mo la. Santa Monica. Ipanalangin mo la. San Nicolas. Ipanalangin mo la. Santo Tomas. Ipanalangin mo la. San Matias. Ipanalangin mo la. Santo Domingo. Ipanalangin mo la. San Juan de Sahagún. Ipanalangin mo la. San Padre Pio. Ipanalangin mo la. Ikong sablang santo at santaning Diyos. Ipanalangin yu la. King sablang marok. Ikabus mo la o Ginoo. King bayat ning kekang ustisya. Ikabus mo la o Ginoo. King upaya ning diablo. Ikabus mo la o Ginoo. King gutgut a konsyensya. Ikabus mo la o Ginoo. King lungkot ay alang kasing para. Ikabus mo la o Ginoo. King aping e matadda. Ikabus mo la o Ginoo. King dimlang e mayampat. Ikabus mo la o Ginoo. King dulom ang makapangilabot. Ikabus mo la o Ginoo. King makapangablad at tangis at ngulangol. Ikabus mo la o Ginoo. Alang-alang king kayumuyumuan mong lagyo. Pakaluluwan mo la o Ginoo. Alang-alang king banal a pangabait mo. Pakaluluwan mo la o Ginoo. Alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno. Pakaluluwan mo la o Ginoo. Alang-alang king pamailasam at pangapako king krus. Pakaluluwan mo la o Ginoo. Alang-alang king kamatayan mo at pangakutkot. Pakaluluwan mo la o Ginoo. Alang-alang king maligaya mong pangasubling mebie. Pakaluluwan mo la o Ginoo.
Alang-alang king pamaitas mo't pamagbalik king igpa. Pakaluluwan mo lo, O Ginoo. Alang-alang king banal na Espiritong pikalob mo kaya kami. Pakaluluwan mo lo, O Ginoo. Alang-alang king pamagbalik mong mipnong ligaya king kawakasan ng panahon. Pakaluluwan mo lo, O Ginoo. Kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Dinan mo ang kapaynawan. Kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Dinan mo ang kapaynawan. Kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Dinan mo ang alanganggang kapaynawan. Di na mga langangang kapay na monogino. Aslagano sanin sulumong alang kapupusan. Manatilas sana king kapayapan. Amen. Ipamiti ka banwa, misambaling lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo. Ipamintuan nilo mo kaya tisulipan ti banwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ang poni patawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anti ing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kay paisawul kin tuksuno ne ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno aking grasya, ang kinuwa tsukeka. Nuwan ka kari sa blang babae, nuwan niya pa naman, ang bunganing atsan mong Jesus. Santa Maria, induning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipampon king anak, ampon king banal na Espiritu. Antimo ing sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. Di na mga langangang kapay na wanogino, Aslagano saning sulumong alanganga. manatilas sana king kapayapan. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing orasyo imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi la, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalamok kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sa blag, at ban makasaw kami, karetang atsyu king pamangailangan. Ipanigapumit keko, impatok nangan mo na, impangkalat, niting virus, ating pangakabus mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amagbiye ampong magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalang na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanol banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ing ngaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduduan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, makidakita mo king obraning Ginoo, anting kapagsadyan, king panyatang ng pasibayo. Salamat, King Diyos.
sarili